Nga ameran tuknya torpi. Piwa. Habala sing rada kasi engage sa standard yan. Tan yang aku larang ni ku andu na api. Ay danay pi. Ngalok na kaju. Pesan, kamu icim ya pelabu ngabuk menin? Oh, web. Ken hati kamu nak pedang. Ken mesti cima jang hati. Okay. Pesan, nanti nongah hau. Hep. Apa wis pang? Ngalak bek kerkil pesan. Tat si pang. Ngemut ong ye me. Ken mesti cima tamu law. Tak cepang tawa. Dong iya kai pesan. Tahu web bila cokit baje thamai oh. Ake tidak tia samlame. Ni pesanan kantor perem. Akhir lah jong ro ini. Ta hep ngasnyo dan mila mud ye tek tino ati samlame. Pesan mood ya tektin dalam step. Ni en bok wade me. Te kakak tahu me kala biang. Te ngakit bok kir biang me. Me seim ha emiat. How? To pesan Blech bon hau. Hep. Ngasuk kemen habu. Mila lak ban kela ke memut nakine ki usnu baro. Ta misa kerki ngibu dia no kai. Kamu di hospital, kamu di moja doktor, saya kamu di cim ya ka report bu ngadi pecek om ninta yo. Me dah hep tat kadi doktor man la kapor. Kami citom iya kai. Kan pesan kas ngukot ngukiak bare. Kai me madi no. Tu dia misa kerki lei. To pesan. Nah chong hau. Oh hep. Mi deri beli kai ar tau burum en tau. Namar misa yebit ustom. How? To pesan. Oi. Ngalajan lar. Toh. I love you too. Bye. Phụ xong khi ba pintas ni. Balai. Jayu. MP dokter. Balai. Leranya balai tu. MP dokter. Pala saya kesingan saya tektin nomor isam cuma. Tak ada mo. Congratulations. Bless you pun dokter. Dokter, kalau kamu nak report ke jangan?
Ngatip hidan nak kajing kemen. Ngku abang ibu pindu no ya kata. Tangba. Tangba beli doktor. Ngasusi bani tu EP. Kat kum ke report bilang HIV positif. Kuno. Pi ong bang yo AIDS. Hoi. Kumnu kumta abang ngam perjihab ni tiap banu ru. Berkata, yo play hab kuning banu. Nani penun kam langi diternya injection mensuang. Lagi kita kitahui bisa yo kena kejimpang. Bila itu enak, menurut tahu bisa jalan lagi kita kan? Budi upah lok bejan ko pat ngam suah. Tangba nadu pa uyo es ngam jual le jan shu beru nomor mabun ki belu bila isi berintah di u ki ong ru bandung nya le hajan jong u nomor uyo be jengpang Ngam lak mudun. Kumnun. Pet ham kani kejimpang. Kamdai lembah kajing ya keren ya jan ya kudu. Kani kejimpang kadi lembah juga senam. Nada pisim senam na ubah la yo AIDS. Nadi perenkam lang yo nar injek. Bat lembah kajing syokha. Klem jing ada bat ki belong HIV positif. Doktor nan le no kumnu apa mi haban ya to hatu kai hab sejana pangan IEI Kamdai bendu je kenan. Kila si sama jongpi itu hok yang pengajian yelami yang ni akan syai isang kani. to doktor kan sok lem non ya lari kan sok lem non ya kerakan meng HIV itu nah itu hok aku ada pampuri oi nomor itu iya pi Kamdai kumta. Kamdai be ingat nak kajing haban nak benu. Ndai deng ma ternya injection. Masuk mau ban kuat nak kena kejimpang. Wanam kuslai. Mentah kila don kita wai. Ban penkelanya kamen ban ikon hu jimpang. Kila ro ban yo jingirap dak bakol ya una ban. Kita kan ain sen ya Ba unum kuslai sipang kali. Namara dai kuslai palat.
kan putran ya kemet buat kan bu ban kajing mai Doktor, ladangan yu thok bat i. Ngaku selai namar ba imhun bangam la ashu dak bin hun i. Bat ngaru ngas ngausi banyem la ashu banyo kun. Pechane lada pi it iwe om dan melaban putu dia kata. Tang ba kajing jongka lane seks kadai kebakusan kajing yadai. Tang ba pindai ban kuslai kata. Idon pun kilat jingida. Undi udai kondom. Kondom unia daya pi pinlain yang kecil yang bed lupa seks. Dei tangi ke HIV AIDS. Nabaro kijat kinang jipang piba pur lengba kajing hap kurim. Hoi ngak shuban yo kun nei. Nomor kat sabit ya pi. Kumjur ye kun loi. Tangba pila ban shu ada beki kun. Kidon bun ki jagare kun swan. Pila ban lagi kini ke jaga. Bat par sumari kun loi. Kum ki kun prajong pi. Tangba ya minta pim de buslaitan. Nung kajing pang kadang susdan. Minang non bun kapor ban sumar bat ban le persya ya kani kajing pang. Mano bantep yo batang kato kanipo injem na kani. Kuble shubon doktor, bakilap instro era. Mana ya ka ka bang than. Tangba. Kumlo ki brukin ganyana. Tada kintep ba ulok janga. Ude badan HIV. Kini ban kuslai. Kebaran kam kadai kajing sutho jo pi arut lembat ki bahayim. Wat ai ba kajing kena jung ki breu kat kata kajing dai jung pi. Percaya ki breu bahaya kani kajing pang nila baneda. Dah ka bangi penon kami u kondom dan ni banginum penon kami uju ternya. Baru ban husia bat penting kenal ada pishim senam lagi breu.